Dakajing kemen bakajing so sarong ke bakrau, halor kajing nangkiu jong kari boy district, hakaliang ki kam ïalehkai sport, nadu ke atletik bat ke football. Kumta banang aimen sim susu, ya ki kun samla kani ke district, bakin nang penjana susu, ialah kisap ïalehkai sport. Mentah kesngi kari boy district sport association, hakajing trilaru bat ke office u district sport officer ri boy district. Kala pelong da ke program ban ainam, burom, bat kum kajing pukuk burom, ya ki samla, ki balala ban ïalehkai bah, hakikini ki kam sport. Ka RBDSA, kala Pynkup burom ki samla, ki balai don betalang, hakajing ikop ïalehkai sport, ke badang sukut shen, hakaba kari boy district, kala yora ya kanam kum kaladu, haka state level, Chief Minister Inter-School Athletic Meet arjakat kendai. Bat kum juru ya ki hybrid, ki balai simenta haka lempung ïalehkai football, ke balatip kum ka state level, Chief Minister Under 12 Football Tournament arjakat kendai. Hakaba kari boy district, kalawan pat haka kerdan kebaar. Lawan bani simenta, barban aimen sim ki kun samla ïalehkai sport, jong kani ke district, hakani ke program, dau Dr. Didi Lapang, Chief Advisor ke Sorkar Jela, kum ukongsan. Hakajing dolangru uba Jason Sokmi Maulong, MLA ke Umsning Constituency. Uba Charles Marngar, MDC ke Mahoti Constituency. Uba PM Marbanyang, DSO ke district, nangta uba RB Shadap, Presiden ke RBDSA. Uba GS Shadap, Vice President. Uba Dipson Rentasyang, ke Musketri. Lembat kiwe-kiwe kinong ilam ke RBDSA, kiri upokmat katany umsning, bat kinong hikai school. Nakaliang u Dr. Didi Lapang, habakren kumukongsan, hakane ke program, ningkong ulai ke jingero ke bakrau, ya kikun samla ïalehkai sport jong kane ke district, kibalala ban wanrah, ya kanam ke burom ïalehkai district, hakikam ïalehkai sport baper-per, lengba ke jing tristom joki, ulai ru ya ke jingero ke bakrau, syakinong ilam ke RBDSA, kibalayo i jengai, bat ban pelong ya kum kane ke program, ban aimen sim, badru banang kentiu ki samla ïalehkai sport jong ka district nakapor sakapor. Primus. Ready? Lenen ingti agak high jump. Under 18 boys, give your goal artillery. Jump. Hindi belum kita diberi kiba minat, kiba trace itong bangaju amat wajuklet sa kaway. Hindi belum disiplin. Na pinlong disiplin haka no ko feel. Pinyo ban tayo sa atong jinja. Baru fight piki atlet hangin. Tawara kanam burom. Banganget ba. Nang ni sakmat pinang trace itong. Hindi ban putang hangni state, netang hangni amadan biboy, pa hindi ban represent. Namun tak state saway pada hari. Na saway pa way state. Haka jin don ni ka ka jin trace tong. Yung RBDSA. Boy. Pero hindi siya. Ang nakalong very good for everything. They ginigigay. Blue eye ro hangi. Ikol yung garboy. Ban obstruct. Laniban. Pit pa. Don kapor ka bakyong. Tindig sa boy te. Jinduk ke siyong kulay, igo pun. Hakato ko po, 80% na rin siyong kulay kato. Lengit yung gado ko po, kasama na. Mentang kitang ipon para slam. Yun nang bangkiyi, dekisiyar gitu rin. Risiyar, banantay hako. Yo, ngirisiyar. Siyar bacik yung nagsawan, company o kain di mo ito. Kaspara doon, mukaw doon, pinang naman ka. Laju ong ban nganai ong kaksiar kaya ng baga dong ribhoy ng baga Jes Road ngingi pikai nginang ka beriu banang ngai bat kaksiar ngai baga ponsnya kidu magniyo prelu darau taula kane oi ngi nganung kerslek ni ngai kebeli simone ya besi nga dokuni mai ala mutel begin computer ni korong lack of worthiness, lack of dependability, making koma kanya kamtam lele kampisa tengka. Bukan fikir semua mana. Itu fact. Betul kau ke high school matau syaka matak, masang high school, kamu dia pokok sih cuma, kerana pokok mau timan sih, boleh aja, nak bersenubat. Kamu beriu benar betul ni boy, nak senulam hanu pok, napit ruk nak senulam boy.
Dia rasul kalayak dalam kita pun kaparu kadang ini berselir kadang. Temptations at every stage. Ipalay ki player, kino what we sometimes play football minta kiba kam common muswat and template football. Tutang kisnem rasnem labi ulaja. Ulang. Dikeliar untuk musim senang itu tu like call tu tahu sopan tu tahu tu ni. Minta channel. Kiba kerikumen. Untuk dekon dia football dia dok kabut bersau kangap hai. Well, to learn grand channel report a cow. That is the result of the fact. Bagi dilong upasat kong, abang sarong kiusekli, pensiap. When pride has gone into your head, the ground is bound to fall under the ground. Apa dia tak perlu? Tapi saya jawab, malah nungkong, macam tak. Kan kamu simpan di banyak pun lalu. Dan dia belum nungkong kelas, tapi kan mahal pernah kelas tu. No, pride will lead to nowhere. Jangan pun kun nak bingung-bingung.